kwakira yewe n'amafaranga amwe yo gukoresha za test za covid agaruka Kajura niwe wabaga yabikoresheje aranabaguza. Ariko bageze mu Rwanda mu kugaruka umwana yigira akajya he, amafaranga yanga kuyatanga bigiriwemo inama n'ababyeyi bamufasha kwiga hano iwabo i Cyangugu. Ise ni umuntu ufite ubumuga, nawe ayo mafaranga kugeza uyu munsi nta n'atanu yari yabonaho. Yatwoherereje amawudiyo ari kurira, ari gutakamba. Ise na nyina ni abantu bakeneye. Kajura mwarabasuye, imibereho yabiteye agahinda. Ayo mafaranga na n'ubu nta n'atanu barabonaho, kuko yatwoherereje audio arimo gutakamba. Bitewe n'iki? Bitewe n'ababyeyi bafashe umwana ngo nuko barimo bamuha icumbi i Kigali agasoma Korani. Kugeza uyu munsi aho umwana aviriye Dubai amezi abaye angahe, ayo mafaranga ntayo. Ntabwo tuzi ibyaha, twebwe yarabikoze turabyihorera muri RMC. Ariko none mwumve no ku kibazo cy'ababyeyi be. Twebwe ariko twafashe umwanzuro ko twamufatiye ibihano yuko nta rushanwa rindi azajya muri hanze, kandi yari afite ubushobozi bwo kuba yajya mu bihugu bitandukanye. Ibyo atabonye cyangwa yabonye akabyongera, ariko twamufatiye icyemezo nuko bimeze. N'ibintu byerekeranye no kwigisha Qur'ani mu misigiti tugiye kubimukuraho mu rwego rwo kugira ngo duce uwo muco w'abayisilamu bigomeka kandi ku bushake. Ibyo rero ndabivugira hamwe kugira ngo abantu babyumve ntibikajye byitwa amazimwe. Twebwe iyo 35% niyo gufasha mu bikorwa bya Qur'ani, kandi ntabwo umwana ayitanga ari uko yibonye. Iyo atayibonye nta kintu twamusaba kandi nta kintu yabonye. Ibintu byumvikana. Agira ngo rero mbivuge mu byumve bisobanuke, ariko nagira ngo abayisilamu mujye mugira abandi inama. Abayisilamu amasaha aragiye, twebwe uruhare rwacu nka RMC tuzakomeza gukurikirana iby'aya mashuri, turebe uburyo twagenda tubiteza imbere, yaba mu bushobozi bw'abarimu ndetse no mu bushobozi bwo kwigisha, gushaka ibikoresho aho bishoboka, no gushaka inyubako aho byashoboka. Inshallah uko Nyagasani azagenda abidushoboza. Nafashe umwanya munini rero ndagira ngo nongere nshime iki gikorwa cyateguwe aha ngaha. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabahundagazaho imigisha, kandi nsaba ababyeyi gukomeza gushyigikira iki gikorwa, kubera yuko abo bana bacu nibwo Buyisilamu bw'ejo hazaza. Kandi nk'uko byavuzwe muri hadisi iri ivuga ngo idamate ibn Adam inqata amalu illa min thalath, iyo mwene Adamu apfuye ibyo byose birarangira usibye ibintu bitatu. Harimo icy'ingenzi kindi kirimo, nuko muri bya bintu bitatu harimo umwana umubyeyi asiga akajya amusabira, akajya yibuka kumusabira. Ntabwo azagusabira utaramwigishije ibyo bintu, ntabwo azagusabira utaramwigishije Qur'ani. Havuze menshi rero, ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko iki cyicaro cyacu cyaba icyicaro cy'umugisha. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko uko nabisabye nanone nongere bisabe tuzakibone mu gitabo cy'ibyiza byacu ku munsi w'imperuka inshallah. Allahumma amin. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Akoze nyakubahwa mufti w'u Rwanda wungirije impanuro nziza no ku ijambo ryiza tugejejeho, akaba anatubwiye namwe mu makuru agiye atandukanye y'iterambere rya Qur'ani mu gihugu cyacu. Mboneyeho n'umwanya wo kubamenyesha yuko ejo bundi muri uku kwezi kwa 9 guhera tariki 27 ukwezi turimo kugeza tariki 7 hazaba amarushanwa mpuzamahanga yo gusoma Qur'ani ku rwego mpuzamahanga azabera mu mujyi wa Dubai ku bana b'abakobwa.
aya marushanwa azitabirwa n'umwana w'umukobwa bita Uwase Zamzam, akaba turi mu karere ka Musanze, niwe uzahagararira u Rwanda, akazaherekezwa na musaza we bavukana ababyeyi bombi witwa Sheikh Suleiman, nawe babana mu rugo hari Musanze. Inshallah tumwifurije kuzatsinda bi'idhnillahi ta'ala. Tariki 9 ndetse hari n'uzahagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga azabera mu gihugu cya Saudi Arabia mu mujyi wa Makkah. Ayo marushanwa akazabera mu musigiti wa ahari Al-Kaaba, nayo kazahagararirwa n'umwana witwa Irakiza Ismail, nawe ukomoka mu karere ka Musanze. Urumva bose ni Musanze Rubavu, tunataka Kigali. Turashaka noneho n'ahangaha turashaka i Kigali takuwa none turashaka umwana uzajya mu ndege amuherekeza inshallah. Oya impamvu mwatse mikoro ibyo Abayisilamu biragorana cyane. Avuze abana babiri bazajya guhagarara mu marushanwa b'i Musanze, ngewe nkomoka i Musanze, bitaza kwitwa yuko bagiyeyo kubera yuko aba visi mufti. Aba bana bajya gusoma ari uko hakoreshejwe iki? Amajonjora. Simubizi? Dore abakoresha amajonjora ngaba ntabwo mba mpari, ahubwo ari Musanze. Urumva rero ni urugero n'abahanga n'abandi w'Icyangugu nawe yaragiye. Hari n'abandi bari mu nzira bagiye mbere, ni kugira gusa ngo dusobanuke muri ubwo buryo habaho amajonjora. murakoze nyakubahwa. Kigali burya haba ibishuko byinshi kurusha utundi turere, niyo mpamvu abana bacu ubona bagenda babivangavanga. Umwana afata Qur'an, agafata umuziki, agafata Qur'an, agafata filime, ukivangavanga rimwe na rimwe ntigume neza mu mutwe. Ariko abana ba Kigali mugabanye kurangara cyane inshallah utaha. Hari n'undi ariko uvuka ahangaha mu mujyi wa Kigali witwa Ishimwe Y'Imana, nawe muri uku kwezi mu mpera zo kwa 9 nawe azajya mu gihugu cya Turukiya. Numva ko rero igihugu cyacu cy'u Rwanda nacyo giserukirwa n'abana bagiye batandukanye. Turifuza no mu masini takwa natwe tuzagira umwana uzagenda inshallah. Tugiye gukurikizaho gahunda yo guhemba Nshimiyimana Abdul Hakim, niwe wa mbere tugiye guhemba. Twamusabaga yuko yaza ahangaha imbere. Nshimiyimana Abdul Hakim n'igihembo cye mukakizana. Nyakwa Mufti w'u Rwanda wungirije niwe udutangira ibihembo, ngwino hari imbere. Twasabaga Visi Mufti atwemereye ko yaza ahangaha imbere kugira ngo babafotore icyubahiro Sheikh Nahera Ramadhani nawe amufashe hano imbere. Uyu nguyu rero akaba ari nawe warangije Qur'ani yose mbere hananga kuri uyu musigiti. Aka niyo twifuje guhemba mu bana ba mbere. Dusaba yuko Visi Mufti yamuha n'igihembo cye. mu bihembo uyu mwana afite hari umuvandimwe w'umusilamu, nibyo twamugeneye ntashaka kuvuga, ariko yongeyeho 15,000 kuri sadaka y'abana. Umusabire Allah amwongerera. Allahumma amin. Wa kabiri rero irahagije Jabir. abana muri wese certificate ubutaha ni mwebwe. Muhe igihembo cye nawe yakimugezeho. Mushirisha ubutaha ni mwebwe, ubwo dushaka takuwa ngomba kuba bambere rushanwa mpuzamahanga mukurira indege nawe. Uwa gatatu Gasirabo Ashrafu. hari umusiramu hari ijambo ryari mu cyaro cyane bazi kongerera azakugabanyirize ibintu biba bikeneye abavandimwe. Ishyira abana bacu tugakora igikorwa nk'iki ngiki kiba gishimishije. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arakoze Gasirabo Ashrafu. Hakurikireho uwa kane Igirimbabazi Amatullah, umukobwa mwiza cyane, ubu soma Qur'an neza cyane.
uyu akaba ari mushiki wa Jabir. Imana ibongerera Allahumma Amina. bituruka ku babyeyi. Papa we na mama we uyu mwaka bagiye Imaka. Usanga iyi Qur'an abana basoma bazi ariyo yatumye babona amafaranga. Umwana tumubona amafaranga yitwaye neza. Uko bimeze. Wa gatanu umutoni wa se Husna. Umutoni wa se Husna. Abakobwa bacisha abana b'abakobwa nibo bakeneye muri sosiyete. Karungura umwana w'umukobwa afashe Qur'ani yose mu mutwe uzigisha abana bawe. Kuzana umugore wafashe imiziki gusa. Ikibazo nadasoma Qur'ani kweli mu gitondo cyangwa mu mugoroba. Uyu nguyu akaba ari na mushiki wa Ashraf, Gasira wa Ashraf. Ababyeyi aba bagore nibo dukeneye. Imana bahugije bashira sana umugore ukajya kumwigisha ari Amina usoma neza cyane. Amina Olongi azaga umushekati ukomeye cyane mu bihe biri mashara. Uno wa gatandatu mugisha na hadithi yadusomeye uburyo yasomaga nk'umwarabu. Wa karindwi wiragiye Aisha. Bakobwa biza cyane basoma neza. Aisha ubu nawe inshallah azajya Dubai gusoma umwaka utaha. Allahumma amin. Kandi umwana w'umukobwa agiye Dubai aherekezwa na papa w'umubyara cyangwa na musaza we, bakabana mu cyumba muri hoteli, bakabagaburira isamaki n'inkoko gusa. Ibyo barya buri munsi. Afana marage ntacyo. Urashobora Qur'an. Ni ndajaje gusa ibyo byo kwishyura. Hoteli asa umwana ajyamo kantasohoke. Igihozo 8. Inyenyeri zirindwi, hoteli nziza cyane. Igihozo Husna. Kobwa mwiza cyane usoma Qur'an. Mashallah. Husna. Ibi birabira ku isi hose. Nongere mbibutse. Uriya mugabo uri hariya Al-Hajj Suleiman arimo kubihitisha. Abafite YouTube murebe birimo gutambuka. Hegatakwa ni kwikinishira komeye. Uwa 9 Ishimwe Milfa. Ishimwe Milfa. abakobwa ko aribo gusa abahungu babaye abahungu bagiye abakobwa burya ni nabo benshi kuri iki gihe tugezemo, nabo b'abahanga kurusha n'abasore. Abahungu mwabonye ko ugomba kwiga. Abahungu abakobwa barabarusha. Nyakubahwa Buturo arimo kwitangara ko gutaba ariko abakobwa barabarusha. Ubutaha inshallah Allahumma amina. Bize muba wigishije umuryango. Dushimishijwe nuko abana b'abakobwa aribo bari hejuru cyane, hejuru y'abahungu. Nubwo n'abahungu dusaba yuko bakongeramo akabaraga, ariko kuba abakobwa bari hejuru twebwe biradushimishije cyane. Ababyeyi biragaragara yuko imyumvire imaze gutera imbere cyane, kandi murabizi ko n'ubundi mu burezi, mu burere, igitsina gore kibigiramo uruhare runini gusumbya igitsina gabo. Bityo rero twizere yuko ubuyisilamu bw'ejo hazaza n'aba bana bacu turi kwigisha Qur'ani buzaba buteye imbere kandi buzaba ari ubuyisilamu bwiza inshallah. Nyagasani abarinde kandi abongere. Amin. Nyakubahwa Mufti ije mutwemere duhembe n'abarimu. Imam Sabur taratangira hariya hari umudokiteri witwa Omar nahaguruka asuhuza abayisilamu kandi twiganye Qur'an. Dr. akiri na mutoya cyane, haguruka usuhuza abayisilamu. Omar, Dr. Omar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uri kuya sosi mwiza mpapuro z'umuhondo Argentine. Uriya mubano. Uko imaze ingingo za COVID abyemeza amashama aratubwira aba umudokiteri uvura
afite impuza doktora ntabwo ari umudokiteri uvura ahubwo ustadi igihembo cya ustadi Imam Saburu Davis Mufti kimugezeho jazakallah khair Imam Saburu. Uyu musaza mubona yitangiye rino shuri cyane na n'ubu kandi niwe urikurikirana hafi. Imana imuhe ubuzima bwiza Allahumma amin. Ustad Al-Hafidh Al-Soz Al-Hafidh Nahai Al-Hafidh Hamdun ini mwarimu mushya abana baramukunda cyane mwarimu mwiza ukunda abana ibyo abigisha muzabimenya Allahumma wowe ni ukosora mu rwego rw'igihugu ni ukosora Qur'an iyo musoma ni bakosora yabasuje se oya amasaha yaturangiranye ustadi birahagije. Umwarimu Ustadi Ishaq nawe witangira rino shuri cyane mashallah Imana nawe imwongerere ibyiza. Siyaka nawe umwarimu mwiza cyane kandi nawe arakiga ariko yemeye kugira ngo abigishe urumva rero nawe no gushimirwa cyane mu rwego rwa takwa. Reka mbwire abantu dufatanyije baze duhemba abana tubagaburire umwana bazaza bamuha tekawe n'icyo kunywa agiye kurira mu ishuri hariya yisa ariko turabihagana Saidi bite kutarohera Abana mwicaye abana mwicaye abari muri serivisi birafata uretse uko twabifanye ibyo gusoma idua tugiye gusoma idua yo gusoza y'iminota mikeya cyane. Imam Sabur somera idua y'umunota umwe gusa kugira ngo dusoze inshallah utaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت على ما قضيت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ربنا إننا سمعنا إليك بالإيمان أن آمنا بربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kwa Mufti w'u Rwanda wungirije tumuha uburenganzira tukamusaba yuko yazanga agafata ifoto y'urwibutso n'abana 9 mwihangane nyakubahwa Kristo Mufti w'u Rwanda mwicara ahangaha imbere na hari Ramadan abana 9 musa ahangaha inyuma mufatanye ifoto y'urwibutso n'Imam Sabur Shahidi mubabare muze n'izo ntebe zanyu muzizane mwicara ahangaha abana b'abana 9 musa ahangaha muze duhagarare hano abana muze mugere vuba. Imam Ustadi Hamdun muze namwe mwicara ahangaha imbere abana 9 muze hano dufate ifoto y'urwibutso na nyakubahwa Mufti w'u Rwanda wungirije Jabiri Ngwino.
y'amakanzu